Resultados: dúas mangas, categoría cadete masculino. Primeira manga, primeiro Chapela, 6.52.28. Segundo Mecos, 6.53.27. Terceiro Puebla, 6.57.72. Cuarto Cabana, 7.22.95. Segunda manga, primeiro San Bartolomeu, 7.00.55. Segundo Vilaxoán, 7.02.81. Terceiro Cabo Cruz, 7.04.98. Cuarto Rianxo, 7.21.75. ¿Qué tal, chicos? No lo digas así. Son muy malos, si luego solo Hasta o momento están clasificados para as finales de mañán os seguintes equipos nas distintas categorías: Alevín femenino, Cabo Cruz, Vila de Cangas, Chapela, Ares, Puebla. Infantil femenino, Tirán, Celeiro, San Bartolomeu, Cabo Cruz e Mecos. Cadetes femenino, Robaleira, Rianxo, Mecos, Cabana e Muros. En absoluto femenino, Chapela, Arealonga, Perillo, Rianxo e Cabo Cruz. En las categorías masculinas competidas celebradas hasta ahora, Alevín masculino están clasificados San Bartolomeu, Chapela, Cabo Cruz, Bueu e Mecos. En infantil masculino, Tirán, Puebla, Rianxo, Virxen da Guía e Ares. En cadetes, Chapela, Mecos, San Bartolomeu, Vilaxoán e Puebla. Lembramos unha vez máis uso obrigatorio e correcto da máscara. Moitas grazas.
Después del programa que se viene,